Problem in the finish. Ibibazo ngo ntibihera. We fata umwanya ngo wishimishe. Yey. Niko bimeze nkubwiye ati muntu wanje nagarutse. Ni cyaki bejuri Mr. Genius kama kawaida. Ya fata umwanya wishimishe kubera ko n'ubundi ibibazo ngo ntibihera. Tunakuja moja kwa moja bila kurudia nyuma. Yeah. Akarimbo bakiseno wahala. Akani remix. Yeah, abari kumwe natwe mwese nkaravuga ati kabashimishe kuva mu majyaruguru mu majyepfo hagati iburyo ne bafutura hari uyu munsi ntahandi ngiye kuja sindenge Bujumbura reka da ya nkubwiye ati abana b'abarundi baje atariko Mr. Genius ikibejuru intumwa ya nyuma kari mu biganza byanje akarimbo kabashimishe. Problem, you know they last forever. Take it, try to enjoy. I walk up from Belle Mujet to Apollo Meta just to find a mentor. Now who talk, yeah, what more? Now what they get God, yeah, babu tuwa Bujumbura timambo vipi? Akadirimbo kabaryohera ariko iju wamaze kuryumva ati nikivejuru. Yeah. Don't give me pressing. Yeah. Bamyise Wanda Benton. Ariko manatuwa Savage ndetse na Kiss Daniel bakubye ati no wahala ibi ibazo ngo ntibihera we fata umwanya wishimishe wahala no they go finish ibazo ngo ntibigiye guhera uko byagenda kose nibyo hera ariko we yiryohere nta kundi. Yeah. Okay. No wahala karimba karimba kashimishe abakunzi ba filime ndundi atariko uyu munsi twaje kwahereza mu Kirundi mwumva neza cyane. Hey, hakuna mchezo. No wahala nakutana kumtesa bufa. Oh, kaje nabi part 1 uyu munsi turayitangura. Hakuna mchezo. Reka tugende tukatagwe na filime kacu ariko. Nuko tugatangwe barakuba ati Burundi action full movie. Baratuzane bari kubona Sabufa Films Company. Ibaze nawe. Yeah. Hey. Mr. Genius ndagarutse. Entertainment Trigger Company. Abatari mu bandi bari kubona Sabufa Films Company. Kabaye. Bakise ngwiki. Nakugite Mr. Genius niyiziriye name kinirega. New Burundian action movie. Baratuzana ariko Sabufa official John Jane production batuguriye amajwi. Ubakeneye barondera kuri zo nimero bakise Sabufa part 1. Ikindi gice cyambere ariko. Yeah. Gusa nta mikino. Aga filime no kutugatanguye rero. Aho tugatangure na majahi. Aho no ku musozi. Yeah. Harabariyo. Trigger Entertainment presents. Abatari mu bandi ariko nakubwiye. Iyo kadona Mr. Genius tutangura imagabo nuko meza afise amabinga. Afise umutwe. Afise intoki. Mu byukuri niho mutandukanya na kikongereka da. Umukinyi bamwisa Sabufa yakaziyemwo. Mukanya muramubona. Gusa mugabo barakoreka. Ariko rimbo nimba ari karimbe biki nimba ari aramabuye nimba ari zahabu nimba ari imyonyo nimba ari biki African Smith ngo nawe ngo mukinyi mukanto agiye gucikwa. Gusa uyu munsi nakete ntiturenge mu Burundi ariko sha. Hey. Umutwe nuyo. Rofi Master nawe kabaye. Hey. Umugabo dutangwaye nuyo. Idisa nawe n'umukinyi mukanyura mubona gusa. Mubwiye ati ko filime nikagucike. Umugabo arivyo yibereyemo arimba. Ukurikira ga filime gusa. Ibintu bitanguye buke umenye ngo mukanya ngo biratumuka. Umugabo aratwaye abonye kubita mu mufuka. Ni boro nimba atari imari kimwe muri ibyo.
akazi aragakoze. Ibirato ni bya bindi by'icabiri. Reka tururi. Haya basi. Aho tugatangurira gusa ntuhambaza ntiturahamenya mu kanya tuza kuhamenya. Ariko nkubwira ati abakunda filime z'i Burundi mwese murashikira uyu munsi ntimucikwe. Ni Mr Genius yagashyize mu biganza byiwe. Umugabo akimara guheza nimba ariko imbi bikina kubwira ati nituramenya mu kanya turamenya. Yambaye agapira bisa nkaho atashe nyine akazi karaheze. Ni mugufi. Imetero nyinshi apima ni metero imwe. Hey. Afise utugunira kw'imicanga ku mutwe nta mikino. Wagira ngo rekagiye message ariko niko yavutse. Ya basi. Uwo bita Parfait yabaye editor yaragahinyanyuye. John Gen Production n'ubobo amajwi baratunganije gusa umugabo nguyu. Ibintu mukazaritahiye ndogo pole bila wasiwasi. Gusa mukoba ibahuye na uyu muniga. Mwana. Arabandanya urugendo ariko shauri ya muniga. Nana yambu. Sasa uyu mukugenda gucara kano yabonye. Kana bonye ni kandi. Mwana. Aya. Aramukurikira tu asubira inyuma. Nagira wumve. We mwana we. Hagara sha mwana hagara. Avumbuye iki? Karabaye. Kuvona guhamagarira ne kumamagara umuyaga n'amasomo y'ibintu by'amavuko. Ndaguhamagara cyane nyumva mwana, ndagucisha mu zuru. Iki gitipe man. None uyu muniga. Iki ni giki? Yakana gaki. Banza mbwire mwana akana gaki. Ni giki ni gibwa amavuki wawe. Iki ni gibwa sega. Nimba tarabibye namutuka. We! Abadara muhango wahangara namuzi. Wewe ngwino hano dusange hariya tuhahurire. Ngwino shango. Mitondera ubugabo bugufi. Baradicanga. Nani? Ngo bajetiri ngo badoni yene ngo sindi ngo bavandame. Ababo. Icyo apfe n'igikini bari zahabu nimbare mabuye gaciro nimbare we. Yaramubabariye ingumu ntiyamushikiriye umufata Kadafiri. Yaramugira imbabazi. Ndakumene. Abaza gato. Akagaba karanukiwe. Gusa reka bakwereka kuri ndorhande tubandanye na gafilme kacu. Icyo bapfuye ni ririya buye bapfuye ni buye bwoko ki? Karacabana nakubwiye umunsi mu Burundi twamanutse. Reka tururi ko bari muri tize. Bavyita ngo baje guhotsa ubugari. Arabazindukiye muri tize. Hari metre. Hari n'abigishwa babiri hano. We. Kirazira gutambikiza nk'igiseke. Hagarara neza. Korikira. Uyu wogira ngo musambi. Uyu nawe wogira ngo ni saki. Aya basi. Nawe bagasubiramwo. We. Wibuka agafilme gatangura. Hari umuniga twabonye avuye kwimba. Aribyo yataye. Bahatse kwimuhura. Uretse gusa kuyigwanye ko. Kurikira agafilme rero. Bakise Sabufa. Sabufa ni izina ry'umuntu hano. Gusa tutaramenya uwo ari we. Abaradenetse kwiga kungufu hano. Bakire kuza baravunana ni. Ukagira guca, ukamanura, ugasubirayo. Ukamanza ukabana. Urabibona? Bakagira guca, ukamutera. Ukamupfuna. Hello. Wena ni ntumponyore bantu. Ya. Biraherera he. Nakubye ni mutarabona impano. Zaba rero musugiye kuzibona. Apana vya bindi bakoresha reka da. Ngo sinzi ngo baje turi ngo baraguruka ngo baravuna ngo bariyica reka da. Aya. We, ukamanza ukaguruka nyine ugakomera. Metre hano. Burya no kuba metre ni ibintu byiza. Iyo ufise umuntu mu gifise cyo mupfa ukamyigisha uhaniramwo.
barize bariga aya nta mikino. Murabona ko tuvuye muri siporo. Sasa siporo turayirangije. Bo icyo nabasaba rero. Ikintu rero kwiyitaho cyane. Ni kwita siporo. Ajya ikintu iyo gishaka. Urabyumva? Mumwete. Nivyo. Iko imeze. Ikintu igikunda uragikurikirana ukagitora. Aho uri. Uri gukora siporo. Cyo cyacu cyose ukora. Abantu bose bumva kana gafilime bavyumvireho. Ni kungufu. Ibintu byose ni kungufu rero. Tema ni kungufu. Gutema ni kungufu. Sino guhinda birimo kungufu. Guhinda ni kungufu. Kurya ni kungufu, kuryama ni kungufu, gusigura agafilime ni kungufu. Kwangu kungufu nzi iteye ubwoba. Kombe bariko kabandi baniga. Idiri yagenze gute? Sha mwana mbwira sha imari bimeze gute mwana? Bon. Idiri en fait di idiri ngo irimwo. Mino misi mipaka ntimeze neza. Sanga polisi za migration ari kubonga baniga bakora noneho ni imari hanze igihugu batinya polisi abantu batinya polisi barabaraki. Iyo somene abasho ko bakora magendo. Amanda guhera po. Raporo ziri mu nzira mwana. Akamaza kubutika inywaji. Uramubona? Kundaba mwana. Kundaba. Raporo iyo ni ya nyabaki. We. Bro. Itariki 22 kwa kane. Ntacaba. Agiye kumurya imara gusata kumuvumbura bose arabizi. Ni bose baramwemera hano. Kumbesha. Nana nombeje none kimitwe. Ngize ukuri. Byose byabaye ndabizi mbwira. Ha, arafasha. Bro. Mva mwana. Nabizi wari umuntu wanje. Ndakwemera. Iyo umuntu agiye kubya ntanda guhera ngo turazinanye ngo twaravukanye ngo twarasangiye kabisa nagahera gapfuvye. Ari utundi tuntu. Temanza kujyamo. Ikashi cirikata. Atanga kumubwiza ukuri. Mpera yiyinga ndagutunganiriza. Mu bese iri imbere ndaguha amafaranga mwana ugira ubwo wasivyo. We. Uko dukinana amadini menshi. Dukinana amadini menshi mwana sivyo? Munsi. Ariko rero. Urakabona? Wana kabona kano kano. Eba. Tugucisha mwo rumwe. Mu mutwe. Na mikino. Sandane bro. Nta wasi. Anyukurikirana umuzigo. Nabaniga babiri bari kwaravuga n'ibyashara gusa ibyashara ntituramenye ibyo ari byo. Wamayigo yayo. Urakabona kabo. Kano kaburu. Nakaguru k'inkoko. Rumwe. Mu mutwe. Kumbe gusa barakwereka haruwaje. Kumbe barakwereka ko twabonye gwana agafilime gatangura mu myuke. Boss. Ndakuzaniye bana raporo n'imbiyano bari babanyije mwana bimeze gute tubwire. Nakubise. Reka nahuye n'umuniga yaramvunaguye. Atishije ikigomba. Ikwafe. Ni matari umva. Nabonye. Umuntu ubonye. Twibinza hapo. Kumbe kuvuga ngo yamabuye twabona barafise amabuye n'amabuye y'igaciro n'inzahabu. Amawashigiri ndashira mwibiki byose. Reka kumigere ni mu baravuna riyikizo hasi n'umudomo birarazana. Uwo muntu ninde? Mukuri kwimane. Njuwa haba ndahatse. Aha barahazi. Ndiko nacunga umutekano. Karabaye. Umuntu mugabo. Anchako. Kumba afise inzahabu. Urumva? Zinanga? Nyangufi Gasongo namubonye. Yankubise niwe yambonye n'urupara. Ndirukanga ndamuhamagara aranyikawusha. Reka turori. Ngira ndamukoro. Baje gutanga raporo kwa boss wa mbere wibutke. Yarafashwe. Kuba ngo uyu musore we hamagara abandi bose. We hamagara abantu bose tupande dukore n'amatuko yereke hano. Dutera umubaya. Gumbesha nawe. We nakubwiye. Zo gucucuma. Sinabaranisha bro. Umuntu wanje. Ngabo. Ngo n'umuntu wera agiye kumujya imari kandi. Kumbe bandi bavuyeyo. Nabo. Mbiza rero. Wewe nuyu. Mwese. Genda muzanire umutwe wiwe. Impapuro zitongo. Muzana umutwe canye. Wewe. Cyangwa ndabarye n'impapuro zitongo hano. Mwene wanyu Nowa. Uragenda. Haya basi. Genda. Mutomoke. Burya ababosi bariyemera ngo mutomoke. Nimba ari ntomo, nimba ari ivumbi ntumbaze. Korekera. Garije. Gusa wibuke misiyo iratanzwe. Uwibinze habo bagiye kumuhiga. Bavuye muri jujuro. Hodi hano. Kumbe barakwiriko. Bagiye kwa Gasongo. Avayo. Mwana mambo vipi? Waramutanate ko mute. Mwana. Ya. Kumbe yarababonye. Mwanteye. Amandara bayora. Wibuke bakuri incuro badari benshi. Baramufashe wibuke. Abagabo ni benshi.
abagabo ni benshi izo si buravuna bano nta mikino byuke bosi yatanze uruhushya kandi impapuro z'itungo barazishaka umukobwa yagiye kubimiza habo ahisize agatwe gusa mugenzi wabo habuze gato baramugaritse ha n'udukamba mbiri yasigaye aho kurikira twe turacabandanya nta guhagarara umugabo arapfuye azize iki inzahabu kumbe barakwereka jetri atari akiri umwirabura atari umuzungu aho niho yaba uko niko yari ameze azerukira muri tizi wibuke ni metre nakubwiye atari abo umuzungu nani abakamanza agahamagara bakurambere akigorora kandi azirana n'ibirato aya basi ibyo ni bya bindi byembi naho aragira yahaza ubutsimo twe turacyakomeza gusa agafilime kacu bakise ni Sabufa ikindi gice cya mbere iyo mvuze igice cya mbere umengo n'icya kabiri kiri mu nzira ngabo buno hello wow ibaze ingumi ngiye gufashe kuri taichi nayo ntasigade inyuma nibaze kubishi ngabo arapuna nani ibaze metre aya basi uzomwitenga gusa hello reka turori twe turacyabanira gusa nakubwiye ati abakunda udufilimi tw'i Burundi kumbe barakoreka kanya Sabufari Sabufa ko wapi Sabufa si hari Sabufa ntawo hari cyagenze gute ha karabaye mana turashize ubwo inkuru ikibazo cyabaye we tubwire gusa habaye iki ha bazanye raporo gusa ari ikibazo cyabaye aramutse abimenye yoca yishora Sabufa aramutse abimenye n'ikibazo gikomeye ko byoroshe nta kuri nakumwe no bimubisha Sabufa wibuke uyu mukobwa tumubonye ariko muri Sabufa bari muri tize na metre Kongo ikibazo cyawe kimaze kumenyekana gasinzige n'uri kurabyakira umenga ntacyo bikubwiye kubera ko imetre afite ikintu wumva ngo bitahura urashaka duhamba abantu babiri nuruceka gutamba abantu babiri kuvuga ngo wa mugabo bishe mwijoro yari yanko wa Sabufa bamyishe umukobwa cyeka kubibwira umusore ariko metre aravyanse ibaze rero Sabufa aramutse amenye ko anko yapfuye sheri ntaye mugiye kandi yarabizi isho utari kibazo ndamukunda nyine ko ni musaza anje aho kuyimuhisha niho numa ndamukoreye kuvuga ngo umukobwa bimubwire avugana Sabufa si sheri wiwe rekada ha ni musaza ni mushiki reka turore mbeho nk'ubu sasa rero iyi cuja ahantu cuja iyo ncuja hehe banza umbwira ahantu ushobora kuja biramutse byase ucuja he wapi unashaka kubibwira Sabufa mbwira nawe agira icyo nterereye ngo akene kubibwira Sabufa mubwije ukuri kugira ngo babone nyene mu bikemura nje he ha bo umviriza rero shaka kurungika ahantu hamwe yenda kurungika ahantu hamwe mu master mbari cyane twahoze dukorana hari mu metre twakoranye kera ugende gufasha kugira ngo Sabufa ntuzomubone ngo emotion zigufate amaranga mutima ashaka gufata gusanga wabwiye Sabufa ibintu bigadukomera nana Sabufa aramutse byumvise ko anko bamwishe ashaka kuripiriza akagenda kwica abantu bamwishe anko ugasanga ni ibintu kwihorahorana bitangiye kuza hano metre aravyanse rero nta kibazo umukobwa ni mushiki wa Sabufa anko wabo bamwishe kumbe barakoreka abakoboyi baraye bakoze umuti twese twamukunda kabaye ubwo bishe nabo bamwemera ndababaye ariko birababaje tu kwica umuntu nabyo ni ibintu bitoroshe rero bambabaje cyane nanje nababaye mwana twene twahora tujyana ku mwaka hano twarasangiye tugasangira akandi kantu ariko twamunyoye amatiri yose twakinana twayakina neza ibaze nawe bishe mugenzi ariko aho tuburiye umugenzi umenga ingufu twese zaraduhera ibaze nawe cyane kandi mani niwe yasatira man
satirega na wibuke bagiye gutera anko wa Sabufa mugenzi wacu wibuke mugenzi wabo nawe yahapfiriye mu ijoro ryakeye gusa ari ikibazo gihari barakintu bavumbuye karabaye tunabonye mu nzu yujya mu tiba je senze ko arafise uwundi umuntu bafitanye igisani iki kibazo nukibwira boss kuba ngo hari kiri kintu bavumbuye hari undi musuri afite icyapana uri yanko yapfuye batagwe habo udukurikirana no munyu bagabato duhiga ko baji we ni mugira ubwoba maniga muri byinshi arabata duhiza rusizi twajabutse man we twajabutse ndude tuduga imisozi harace dukanga mwana ariko dutega ubwona kajya nimo duhabure ba umwana ingarude nimba ari umwe tuzomucisha muzuru nyene niyo dutera ubwoba pene mugira ubwoba mwana bahabutse data barakwerekana bamwe ku gasozi bibuka bagabo twamaze kumenya icyo bakora ibi nzahabu bariba bafise n'izindi mari bakunda mu bindi bihugu bakinjira batinya babandi bajije imipaka reka tururi karacabana gusa barakwereka kuri ruhande barafise telefone bagiye kumwandikira ubutumwa munega kumbe umusore turamuzi ni Sabufu shasha nakubwiye ati abana baje ari abana gusa boss akiri hano telefone ngo Chris ngapana raporo z'uburofu ngo bamwite Sabufa aya baje twishe anko wiwe aya basi bose kabwe ati naba buje gusiga intambamye ati none bose dukora iki tumuhige cyane tumyice wowe bite Sabufa atawe kwatira ubwoba ibaze umuntu atari kubahura kandi ari umuntu umwe ngiro nikabaye haya Bujumbura tunaendelea bila mchezo biraherera he ugomane natwe tubandanye na filime kacu ibikorwa biraje imbere wowe bita Sabufa nabagiye kuba wanted agiye guhigwa barabizi baramutse bamuretse akabaho ashobora kuba biri ikibazo ashobora gukora iperereza akabahiga akafasha umuntu yamwiciye kandi twamaze kubona umusore gakungufu yibaza yaramutse abateye kurikira barakwereka menwize hano ari mu kazi hari ubutumwa bwahaje uyu nawe njye tumubonye kumbe kuraba gusya ifoto irimwo ni Sabufa amazuru ntimuyazi umusore ari muri tizi yoruriye yaratiruye afise igikiriza oya ni kimbogo goyo nimba yitegura intambara ya gatatu y'isi reka turori agafilime karacaryoshe kanaryoha kandi kanabandanya byose icyarimwe iyo ari Mr Genius yaje nta buhumbi buba buhari aya basi tizo ziracabandanya umusore ari muri kungufu aya ukibaza gituma bamutinya iyo myiteguro iracabandanya gusa barakwereka bandigaho bibereye barimyirigaro bakiraho boss yagenze gute mission nabahaye yagenze gute mwana mumbwire nyakubahwa idiri wadutumye ivana kabisa ndirakubona mukuru mu boss wacu we duha iminsi ibiri tuzatwakarangira iyo minsi ibiri ndabonganiye iminsi ibiri ndabongera n'iki mwana ko mwateta ko mwana gahejeje nisinga kurya gusa sha mudakora bose we bigenda gute mumbwire mwana ayikurayo aramuturitsa abasigaye namwe sasa re namwe rero tumubandanye uwonzora twari kwa muganga
Haya basi amuturikije kugura amagiriye muwe uyundi nawe mwitize ziracabanira gusa ntamenye makuru ko anko we bamyishe ntaramenya ko anko bamyishe nakubwiye byemveni muri iyi minsi nime asigaye azindukiramwo nawe ngo giye kuvuna mu minsi iri imbere azobamara aha uyu niwe bita Sabufa ntaramenya amakuru anko baramwishe yiciye azize n'inzahabu reka turori gusa amaherezo aza kuba yahe ugumane natwe uraza kumenya byinshi namenye ikarate ngo n'iz'abazungu uyu ni umuzungu ntizo babishi basi arakora ku murango mu gatondo mu ijoro gusa yari yarusha kurekera kombe barakoreka ku kanya Metre nawe yarashitse Metre nawe yaje kumusanga amanza bafatanye kurekera Sabufa aho ugeze wamenye umwana yamaze kumenya Metre nawe yarabyemeje fasha ariko rero ubuhinga bwose ari nabwo kama sasa rero shaka kugira ngo ndakubwire harakajya muragoma nakubwire kakabana hari cyabaye umusore ntakimenya ugiye Metre nagiye kivuga wari wanted wahigwa n'uyu munsi kandi kugeza uyu munsi baracaguhiga nande mpigwa nabandi apfande umugabo yitwa Nzigo uwo bita Nzigo unamujua karabaye mbega ubutsi ibikorwa akora ibyo akora byo urabizi mwana marume reka mbwira binzaha ko narinze ko akora na marume hariya mu kirombe nani ishese amafaranga kugira ngo akwice uriya mugabo utuko turavuga yatenze amafaranga kugira ngo bakwice karabaye tufi banyice bampora iki mwana nziriki ushoboye kumenya ariko cyo nakubwira cyo marume wawe guhera umwanya n'isaha anko wawe nakiriho baramyishe niki nigisha ibyo ntibishoboka oya sha Metre ntibishoboka abana wibuke Metre niwe yabaye wa mbere kubuza mushiki wa Sabufa kugira ntayimubwiye niwe wamenye ibange bwa mbere nazi kubikubwira utakimwere bwami kubango noneho Metre turamenya igituma yari yanse kumubwira bwa mbere yari kuja kwirota kintaramenya bakamuvunagurirayo none yamubwiye amaze kumenya ko umusore yamaze gukabereka umva rero witonde bishoboka Metre ntibishoboka cha ariko icyo nemeye umva nuko ubu ufise aho bigejeje kandi icyo mwahura ikintu manze kumenya nuko wowe umaze kwigeza ku rundi rugero aramusohoye ndashaka kugira ngo umenye ubwo bitwara umenye ko wanted nera impamvu rakimwe ukwiye kumanda kumenya ko rekora guhiga mwana wa wicunge ntakundi niwe azi ukuri kwizabaye haya ntuvuze ko nshoboye ubizi by'ibanze ndabizi haya basi nase kugira ngo nera ntagire ibishobisho reka turori kugira ngo abikubwire wari guca ujya kwihorera utari bwamenye ngabo Metre yanse kubwira umusore hakiri kare gusa umusore yamaze kumenya kuba ngo noneho ikintu cya mbere Sabufa agiye gukora agiye guhiga bamwiciye wibuke amaze kubamenya barabazi aho uzoja hose nani uzi bitware neza aho ugenda hose utana ubumenyi kurusha umutwe pana imikino master Metre abizi iki gihe cyose uhoho wamusize igihe cyose ntimari bwarabimbwira sha baze nkwereke okay nta mpamvu yo kumbaza ngo utabizi we ntumbaze ibyo ngiye gukora n'ibyo ari byo namwungwishije genda ukoresha ubwenge mwana we sibyo ngabo aramuretse umusore yamaze kumenya kuyigwana ko arabizi ahasigaye no kumanza gupambana rero aragifatamo gute wibuke icyo bita tize ntaho bihuriye na match ushaka kuva muri tize yawe avyimbye uvuga ati abantu bose nzobamara ariko ugasanga muri match kabaye umva ndavuga simvura reka nyerere
yamubwiye ibanga. Sabufa niho akimenya ko yinarume bamugandaguye. Urayiraba bukira bugaca watanze sambari kugira ngo mwaherewe burakeye korekera. Filime yakira cyabandanya nk'uko bisanzwe, gusa barakwereka umusore tize ntarahagarara. Reka da gusa yamaze kumenya ukuri. Kombe barakwereka ngabo bite ngabo bagikuganira kwanza bamaze gupfuta igipindi. Nera sasa rero we turavukana, ariko haje turavukana shara umushikandi canke kubera kumbajije ku mwana wewe hagahera imyaka 2 n'amezi 6 tarambira amahano ibaza amezi 2 demwa n'amezi 3 kubwe taramugize ukuri ukuriye kubwiwe na metre, ariko metre ubike niba burije umukobwa kubimubwira nico umbabarire pe kubera ko ujya mumenyereza wawe niwe yanyihanikije arambwira ati mu by'ukuri twese twarabibonye niwe yamubujije kubivuga. yo hava cagenda kwihore atabashoboye ngabo ikirayi ibaza kiriya gihe iyo baza kumbwiza ukuri ugasanga umusore agiye kwiyahura. ndabikubwira uge amaba kwikireye nawe ari wewe nani ufumi basi cyo ku ruhande utubimvuye none kuri kutabimbye kuri ruhande mwana ubimbye no mu migani basi kare uje kwiyora takintu uramenye nawe ari wewe aya ariko nayo nitsindiye kimwe gusa n'icyo ubwiyahutse sinzi ko ukifashamo. umusore afite ibyumviro iciyumviro cy'igiki yana gishingiro cyuko uguca gusaba akazi kwanzika ugenda usaba akazi kwanzika wewe winjire gusa hari ikindi kintu kikujyana sibyo akazi kwanzika yewe kwanzigo nzigo wenyine uramuzi umuntu nyanyici yanko umuntu nagiwe rirabivuga n'inzigo karaba rero ikingiye gukora ije ushobora kujya gukora aho mu gihe bihungiye byonyorohera kuhinjira. agiye kumutuma nk'umutasi amanza murondera amakuru nakindi bashaka kanziho ngabo zo nagerageze kubimuhisha tena. ikibazo gihari nuko kwanzika umukobwa nawe baramuzi aramutse agiye bashaka kubikema kuko si uhasanga shaka gusinzira wewe genda gusa ugendeyo umere nk'usaba akazi bakaguhereze utana amakuru cyo ngomba cy'inkuru ujya muca wongera yambwiye yuko ifoto yanje bayitangatanze hose umusore ari wanted ngo arahigwa fata ngabo ngomba shinja kwiyerekana nabigikurikira uwo musore agiye kwishora ngo iki uje kwiyerekana bakubonesha sinja muhiya kwanzigo apana kwanzigo njya ku isoko ndabe abo bantu bamwe mu bari kubara no kuja mu ikarito kamanzo kigaragaza ubagende bakagukurikira ukamenya bansi nicyo umusore agiye gukora shaka kwipima ushaka kwipima reka torori iyo wakinye umupira ukina match umenye ko bimenye nyine mugushaka ujya kwipima ku bantu tumenye ndabufise bana kabisa umenye nabwo reka nyine mvunagura abantu sibyo agira ngaho tugende duhangane kugira ngo menye aho ngejeje sibyo chenyicha reka torori sabufa amanera hama rero nela nawe ukomeze kuzuritoza nawe ugenda muri tize nyine ukomeye ugiye gukora sibyo metere yababwiye kugenda nitize kuryama nitize kutema nitize ibintu byose nitize ni kungufu acapfa atanatweretse y'abavyeyi bapfa ngabo kuba nguriyemo anko yapfuye abana bataramenya abavyeyi babo banyabo ibaze nimba ari bitwarire nimba ari bikintumbaze abana ntibaza amateka yabo bisi yose kwa gatatu kibanza cyo kwa gatatu ahurira kurikira cyuko hamenye aho kwanzi abakunzi bagafilime ndundi mwese kabashimishe baracapa gapanga ni gute nzigo yagiye kumukura nzigo tumaze kumona no myicanyi n'abakozi bamukorera aravuna arakeca ntambabaza agira yamara twe nduhagaraka turacabandanya abandi baracira muri tize abandi baca muri tize barikwega gusa wogira ngo ni mibu wogira ngo ni mibu urababona mbavu mbiri mbavu mbiri wibuka umukobwa musaza yamubwiye ati genda kwanzika umusaba akazi aramutse akwemeye turabe nyine tubigenza tubinjiremwo
buryo mwansi nuko manza kumenya neza yagiye kwa Nzigo. Comment ça va? Nzigo se hano. Nzigo ntawe uhari. Unataka nini? Vuga icyo tuvugana muri vuga nibiki? Nzigo n'umuti we nani? si hari Nzigo. Nakubwita Nzigo si hari. Wese umugeni. Unataka nini? Kumbe. We. Dembere bana. Urakaho? Afise mbigita umusore na mikino. Ngo namukwere. We ngo namukoregesha. Ntushaka Nzigo? We nifuate nimukuonesha. Ngwino. Nakono runyuzi. Nzigo uramutse wewe. We Nzigo uramuzi? Uramutse uko? Mu Giswahili unamujua? none se umuntu none ntava amaraso Nikivejuru. Umuntu wibaza ko ari umuntu nka wewe. usavye We kubonana na Nzigo nyine kubona Nzigo munyerikari. Nateranye ubwoba. Nzigatinde ubwoba mwana. Natwe tumucunga turagira ubwoba ndetse wewe. Arabahabura. Kana gatoya. Umukobwa nawe yibuka ariyemera kudukungufu dukeya. Arakwica. Satari. Ni umuntu mubi natwe bwe turamutinya. Urabyumva? Nzigo ni mubi. Sasa rero ngwino hano sha. Ngwino hano. Nzigo nimba hari. Akene gusaba akazi gusara ikindi kintu ashaka kiruta ikibindi. We mukuje yafasha. Aka kadada hapa kanataka kuona Nzigo. Ngwino. Kumbe. Afande. We nani unataka nini? Ashaka iki? Atubwiye ngo ashaka umuyaga. Ngo ashaka umuyaga nyine mudemu. Inkumi. Ugenda niki? Nani unataka nini? narinje gusaba akazi Aje gusaba akazi. ikingenza ngaha Nimba ari kiyede, nimba ari gifundi, nimba ari biki? Ashaka akazi. yego cyane Gusa yuko sivyo bimuzanye. Woshobora kugwana. Kugwana nabizi. burya naje ngaha kubera ko ndazi yuko ari byo musanzwe mukora Umukobwa arabizi. ndabishoboye Kuvuga ndi ari tayari. Umwica. Umuntu wamwica no mwica nyine. Gakima. We! Gwana. Ngo hano sha. Yego boss. Mutware. Mutwara. Paza umupima. Gira mwiye. Akakana ko marumengo nimbavu mbiri. Uwo. Ngwino tugende, ngwino. Bakire kumaza kumusuzuma arakene kumenya nimba yo kwica umuntu. Niyo principe y'abano bantu. Wowe bwana shama nenda gushisha muri n'urupara. No mwasi. Ukuboko n'urunyuzi mugabo. Inguvu ni nyundo. Bosi yaremeye. Nani? Muze hano bagabo, muze hano sha. Iyi nkumi vuna. Nizo tumara hano. Hello? Amana rakazwinga we. Ugabanye kiburi. Agashirasi we. Nemeye. Bose aremeye. Natwe ko yemera tukabandanya. Nawe uragerageza. Biracyari mu nzira gusa biracaza. Sawa. Gwa amahirwe. Amahirwe arahari. Genda. Haya basi. Twe turacabandanya ariko. Amahirwe arayamuhaye akazi karahabonetse. Ariko rero wibuke ibi byose bifise iyo bigana. Ibisukurundira akazi bakeneye kwihora kuri anko wabo. Bizohererahi. Reka twe tubandanye. Kumbe barakwereka umusore wo bita Samufa. Wibika ibyose bimuzanye hano. Icashaka nuko bamukurikira. Akamanza kamenya abamuhigani bandi. Iyo ushaka kumenya abantu bagukurikirana uje ahantu habona. Reka torori. Ni mu isoko. Watu wa Muzinda mambo vipi? Oye muzi twabashwayemwo. Naho tutazogererega reka da.
kumbe barakwereka sabufa ko arengana kamukubise ijisho karamukurikirana kandi ibyo nibyo yashaka. Wibuko barashe kuguru arashwe na bosi baramubonye bose barakurikiye babaye babiri bamukurikiye icyo nicyo yipfuza abakuyeyo. Muraje okay abadogera mubuduko bamudeko babaha kuba noneho ibyo yashaka bibonye. Reka turore baramukurikira ibyo nibyo yipfuza abagabo. Abajana mu kibuga reka turabe ko yamenye bazikura yura babona ngene bigonda. We allo batatu cyarimwe rero oya yarazi ngo numwe gusaba turi cyarimwe. Bamugiye ko barahondagura sabufa n'ubusabufa bwiwice bamukoreye. Ndamutwara we nigenda mujane we kadana nigenda kumbe barahindukanye karabaye. Nawe jahasi bapfuye iki bana bapfuye iki ko twari tuzi ko bakorana umwe ko bahindutse afata sabufa aramutwara. Nimba mutwe kwa bosi nimba mutwe kumugurisha nimba mutwaye intumbazi ariko baramugwanira sabufa yabaye imari baramutwaye da. Reka dukomeze barakoreka kuri centre de santé hakiza domo zinda nakubwite uyu munsi ntitujya kuri rigo ahantu mu bitaro hariho bagiye kwitaho n'induyo sabufa bamujanye mu bitaro kuko muri babandi bamuhiga wa musore agiye kumuvuza. Izo mpuwe zikuye byagenze gute kurikira waje Tarea muri control babwira facture amujuza muri farumasi babimiti. Kumbe barakoreka bamaze kuja kumuvuza barahejeje igisigene kure amafaranga y'ibyo bamuvugije ko yari mu bitaro. Sabufa yagiye kwiyenza ngo arakomeye wacha kwipima asanda kiri fake. Yabyutse mwana nageze hano ryari mwana kutanyisha mwana kuri kutanyisha kurose kumenya impamvu ntakwishe kiri komanda kumenya igituma ntakwishe ari naho usanga kuba ntakwishe so tubona uko ariko kwica ngende kuri ibyo wakoso kabo imiti nimba bazinanye nimba ari biki gusa ntumbaze ibaze wo batumye kwica yamurihiye mu bitaro giye kumurihira imiti amurihe byose yamwice we yaramuretse hakumicara na mutabaye ahubwo sabufa arakene kumenya gituma atamyishe. Fatimoto mugwe amutara wiri uramuzi wiri unamujua ndamuzi kabisa boss ngitse umusore we afise miliyoni 3. Aya basi zanye zikuye zo mugene muzane note hano muzigarukane nta gukuramo n'ikibada nta mikino. Wibuka umukobwa bamushize muri groupe cyangwa bamushize mu gikundi cyabo ni mushiki wa sabufa bo baze ngo barose umuntu bahaye ikijobo ntibazi ko biha bikwigikara mu gashambara katwibandaniriza. Hari amafaranga yagiye kuza imiliyoni 3 bagiye kuyatwara. Icyo bataramenya nuko sabufa gihari afisa base benshi kombe none mwakire hano shani mwakire mali sha ni mwakire bagabo inote comment basubiye inyuma. Umusore yitoreye sabufa bari kumwe nawe n'umukungufumani wibuke bokanya gaheze metre abwira sabufa ati ndafise metre wundi hashobora kugufasha muri kongufu akayinonosora. Umusore yasanze ataki ntaramenya nakubwiye biri kora muri tizi yo hasije muri macuro bibura kumbe raporo zagenze nabi badanye raporo zitari nziza we harama je biranga panze ngwere ko ndi we ajo we atira mwere
baramucinje yamucometse ukuboko bagabo mutabare we wibuke wabaye imisiyo y'abananiye bose nuko akora kombe barakwereka narinje kubamenyesha yuko akazi mwari mwampaye nagahejeje akazi mwampaye nagahejeje boss inoti tuwazanye kandi ni tayari zirakwiye bravo yebana kabisa ndakwemeye Maya kandi kantu nashaka kubisabira ariko rero akantu nshaka gusaba nashaka kuja kuramutsa umuryango wane kwigihe mwanya igihe giheze nagira subire muri famille kujya kuraba ngene bameze igihe ni kirekire tumaranye hano kugira ngo nshobore kuja kuramutsa umuryango uwo mukobwa cyangwa kujya kudoboka manze subire mu rugo manze kujya gutanga makuru nice shaka okay sawa genda ariko ndagwaye iminsi 2 iminsi 2 gusa wagarutse hano unasikiye aramwemereye icyo ashaka no kujya gutanga amakuru akabwira musaza we ingene byifashe kwa boss Nzigo bakeneye kwihora yamara kurikira wapi nganganga nisome kwa hii we Chris nyaruka nga nashise mu boss urabonye ujya mukobwa avuye nga ujya mukobwa umushyiriho amaso abiri wawe amaso abiri fora poro ntayo nkeneye gendeze mu boss genda sawa murakoze sawa turabandanya n'agafilime kacu rega nani mukobwa yasubiye iwabo sasa rero urazi ko umugizi wa nabi yantabaye byamusuye ku kibuga uwo munsi narinze ko abantu ugiye kunyica harumwe muri bujya ntabaye kandi nawe yakoranye na Rukanzi ubwo ntibyigeze bishigira Nzigo ahubwo manda mbwira Shanzigo ntiyabimenye Nzigo nta kimwe yigeze amenya n'ukuri reka Nzigo nta makuru araronka di wangu nabajya bavuga baramutinya mu master wa abakozi bonyene banzigo baramutinye baramuhabuke bamubonye baravuduka aka kanya rero nditeguye kuza kwa Nzigo tatu bure nditeguye ngiye kujya kwa Nzigo nje guhangana nawe iginyo kurindi ibaze abatwenyereka byinshi kubo yaraciyemera Nzigo wari hajya bakanga kombe ko bagira muri ivyo uko baje muri ivyo aruje gusoma urusaku uko bakubita igipindi cyose uvyumva ibaze rero aramutse agiye gutanga amakuru kwa The Boss kandi ubiko mukobwa arabakorera ivyo mugana ndavyumvise arasohoka ijoro agiye gutanga ijambo kajya 6h du matin bagiye isa 12 z'agatondo abanyereye ku kazi honyine nziho musanga ni hamwe mu kirombwe cy'inzahabu hahandi bimizaho niho ushaka kumusanga niho honyine ushobora kumukura ngabo ariko gusa ibyo baganira byose ari ubyumvise hari abantu wo kwinjira umutwe woroshe karabaye ko harateye ubwoba cyane kiriti dasanzwe vraiment sino kwizeza ngo hari cyo wava mu by'ukuri nta kwiza hariya wibuke Nzigo turamuzi kandi afise n'imbunda arica n'abakuze arabagira zaba nane cinje ngaho ndeberere uko bigenda kose nta kwicara hano yicara amaboko reka ngira ico nkora nta muvyeyi marume yapfuye sivyo cy'umuvyeyi yapfuye wibuke Nzigo zose yagiye yinarume yapfuye atakenera ababwira cha famille yabo kuba ngo abana bashobora kuba babaye bataza abavyeyi babo rero nane mbabarenda kwingingi kwinjira uko nyene ibana kujya gutera Nzigo n'ibindi bidashoboka sivyo uravyumva unasikia tigeza kuzana pistole vraiment kandi nanje nzogira ico ndagufashije ariko mbonye hari habo umaze hari igice cha ne kujya kumufasha abonye ko bagiye guhera nyine sohora umutwe ire twese mu muryango ubuzimanganye nyene ngabo ari na benshi turi na babiri gusa dusigaye turi babiri cyabibaza nkuba tuzimanganirije rimwe Sabufa part 1 iyo filme turaba hano zohinduka bo kwa Nzigo
kurikira mbonye hari icyo wamaze gukora. abanza kuri burya ngo n'Imana ifashe wifashije barakwereka aho bimba mu gitoto tuzi ko bamwe babuye kwiyimbira mu buye hari abandi bagiye guhiga gazahabu iwe ry'agaciro ryakoze ibara wibuke gusa makuru ashobora gutwanga umwanya n'umwanya afande nyine boss wana maki amakuru ndakuze n'amakuru boss ibyo watumye Chris yabimbariye Chris yamaze kuduhereza inkuru nyine zimeze boss yampaye era n'umugambanyi wa mukobwa twaye akazi nawe n'umuhemu namba moja n'umutasi n'amafaranga yazana namutumye inzahabu ko namutumye inzahabu arazizana ko namutumye amafaranga arayazana n'umuhemu gute mwana boss neravukana na Sabufa bugereye mukobwa rero ni mushiki wa Sabufa gwiki Sabufu wa mwana boss umubakurukira ku ifoto kuri WhatsApp ngo tumuronde wa musore tuhiga onkle wiwe umudushaka kwica umutwiki yanku uhe mwana ko nishe benshi girigitigi wembwi ninde uyo agangu tumaze imisi duhiga yani foto ibaze boss yishira benshi ntanabo yibuka ujya nyene na yule mumutafute niyo Bakima we nani rupara yego boss ngabo uramubona Bakima we yego boss hari ndagufitiye amufite kiraka shamagara na temu wihamagara abakozi bose shaka mu ndangiritse akazi nyene ko mukarangiza iri joro come neza nawe abandi bagiye gutega ipende sasa ubwo yumvuye mu mwanya so sasa rero umunsi naenda urindira igishika uyu munsi ndawurindiriye niwe wanyuma imisi twize simike igihe tumaze twiga kirahagije yarize amezi yari menshi wibuke metere wa mbere yaramwigishije uyu nawe aramwigishije kuvuga ngo noneho afite tekinike zitandukanye rero sasa dukore ndawatake inzere yuko ibintu bimeze neza wegenda wataka kubita umuntu nta kundi nyine shacho wari bikiye kugira ashobore kwataka nziko ariko nta kundi metere nta kandi kana wari biki butaranyereka byose nabiguhaye ibyo yize byose arabimuhereje wewe noba ntaguhaye mshikawe nerarabifise ibyo ntaguhaye nera nawe uri navyo genda muvanga tekinike kugira ngo nyice umuntu nta kundi ndizera neza kwa nzigo ata muntu n'umwe azogushobora kabo kuko nivyabaye nzigo ntabyazi atabizi nuko abahungu be bantiye kabo ivyo muntu wenyene nziga mushoboye ndazi neza kuzobikora aka kametere nako kariyemera kuvuga ngo nako nzigo ntashobora kuri uyu musore ngo naratumaye yo kwica sinakwishe fagitire ivyo nakuvujemo narimenye ndaye kuvuga ngo nawe bari bamutumye kugira ngo aje kumyica ariko navyakoze ahubwo yaramutwe kwa muganga aranamuvuza yaramushimiye ashaka ko sasa rero genda kwa nzigo wegenda cyo kwa nzigo niki uheza akazi boss yaragarutse kumbe wibuke yamumenye kumbe we kuboneka ibyo n'uno munsi umbabarira naringize imisi ntaboneka gusa uyu munsi naje imari nayumviriye waje kubwira ntazi ko amaze kumenya uwo ari we gaye ni diye ndafite akazi nyabakika dina hayi witwaga Kim uwo witaga Kim namuhaye akajobo gende muyikora kandi genda mugakora mwese ukora muri babiri byose bimeze murambwira raporo so akazi keza nenda ibaze kubana n'umuntu ugasanga arakuza amateka yawe yose we nawe utavyo uramenya turacabandanya umvuga nabi umbonye ndiko ngera reka dusubire ku musozi meze I don't care guntera imbere so touching nzobagira imbere yacu gaya maskul LTC ku musozi abasore niho bafise irigara niho birigwa LTC ku rundi ruhande wibuke bamaze gutanga ikiraka Sabufa fakini kubukura mu nzira Sabufa nawe metere yamaze kumwemerera izo yiza cyane kuzikoresha yigije nawe metere babiri abasore no bafise boss no boss baramutinya bama muri tize 28 ku yandi nimba bitegura intambara y'ise gatatu nimba ari ya kane nimba ya kangahe ntumbaze gusa twe to cyabandanya hano
Didesi Jagatanu Di Colonel Nita Zamajana Tanu Biraherera he Yeah abari kumwe natwe abari imbere yacu mwebwe mutwumva mudufata rimwe kuri kandi gatanu ku kandi ati kano gafilime kisa Sabufa mubwe ati part 1 turamutse tuyirangije part 2 nayo iri mu nzira nibigiye koroha uyu mwaka bose bose ariko kabaye kose ibana twakishe atumye niwe kabakubise muri babiri mabanda mwembwe cyakano kamwe cyakabadishe muri babiri cya toroshe nakonye no kujya gusacenye mwana raporo bagize imisi bazana hano ni za fake kwa muganga muce mutegura abandi basore uko byagenze gusa ntukumbaze gusa baje bakomeretse baje babaye nabi Sabufa Amerika Sabufa reka cha metre cha uriya mugabo ni kive hejuru Ndikon girl ya Sabufa baramutinya ninde zomushobora Gumanheri mbere reka twibandanize gusa umugabo afise abamurinda imbere n'inyuma kandi barimo na gapara nguyo gapara nimbizo sigaye yaravunitse nimba byabaye gutaguma gurura akazi je biratari sawa boss natubigira koba akazi kagenda nabi boss akazi ni sawa boss ariko bya boss akazi ni sawa erega nawe kuri ka boss muri iyi minsi mwadohindutse ndahomba kuva muramomba umva akazi kagenda kayumba kagenda nabi voilà mukanya yaravuze ko kameze neza gusa arahinduye yibaza nani sijisho libona kuresha munka mutankanga afite jisho libona mbare giye umva ndiko ndahomba cyane wibuke hari umusore wabo yapfuye kuba apfuye ibintu byarahindutse agenda baramumenya ahantu hatandukanye heshi niwe yaseruka ngabo none tubigenze gute bose tubwire kazi gusa tukwereke ura amahera sindonka amafaranga yarabuze ibintu byarakomeye ku mipaka barazibiye nishe amatohoza namanjiye gukora ngo menye ko ari ukuri umwanzi wawe sho bose sha nagira ndagusaba uruhusha nje kuyagarika manze makaze cyane manye tomoka bose amo mutoronso wundi umukobwa musubirira akazi kogenda neza umukobwa bera yaracitse yarabavuyemwo ubwiruzane munyibe mwese oya boss nta bintu by'inkundo nkeneye muri business janje akora vitamine mapenzi muri business cya cyari umusore turakubaha boss ntawe yizera n'ukobwa hageze yaho boss atizera abakoze kaba kabaye kanje rero ntagushya mu bintu by'inkundo umurundi rumutse banga jewe bahege yindi ngo bifashe mu kazi barakoreka sasa amaguru kaguru karabeba uramubona numuniga uramubona ariko aya basana ngabo kurikira ukuri kutamukana umusana numuniga niwe yabigize abishaka rimwe kabiri uramubona ala twe turacabana na gafilime kacu ariko wakibaza ati mbiga birahirirahi mukagiri imbaga kandi koka aya barahiga kandi kundi hano barahigwa icarimwe amaguci yanyu mukagiri imbaga reka turori kumbe barakureka mu nzira hano hari uwidevereza nguyo Sabufa burya bamwise Sabufa babibonye hakiri kare ahantu hamwe uko aza bunda yabonywe no guhagaze ariko uramubona nyine agenda boss patro twatewe over kandi haje batayo byahehe haje umuntu ngo ni batayo cyatwatatse bagabo ngo batwatatse mwicunge rero nani banamwona kumuona ariko uramubona aya basi yavuyeyo numwe kandi abandi bo ni benshi kandi batuye ko benshi bishe umwe
reka turabe ngine bagiye kugenda. Uriza mwana urazi unajireta uhiga urupfu kanda kubagira ibisiga wewe mukanya urapfa uje kuramutsa basogokuruza banyu baje nani banza kwerekesha ngwino ibyo ntubinkangishije mwana reka turabe Sabufa ijyambira arikanze kwagiye gupima we mwana hasi onkanga shano kufisa amaguru arejo kigiye umubagara ni we inani ibyumba gitane nibirimwo mantara mubaga Sabufa nta mikino agira wa mbere tayari paramuri wa mbere chini karacabandanya Sabufa yahishikiye abamucokoje bamwice uvuga ngo nabo bigiye kubakorako akaka kabeka bayo halo kumiguruko haguruka ko ntabwo guhangayika bagabo urahangayika urabibona musuka kwibu we akako ka oyo kwakubita koromuravyo nena kwirekesha iri karagarutse karamuha gusa sinzi we bigenze gute bari bamunyoye zamani Sabufa ya jaji akandi karakamaza kadicha karigorora we pamuzira we we bibaye ngombwa aravuna nizo sakarya mwana agiye kunyica mwana nani kavayo we aiye bas birahererahe umusore yateye kandi n'umwe nani we kama yurufaye Sabufa icyo agiye kumukora we nani ugira ngo urimo kungabira cyane nabyo gutera babiri cyarimwe oya n'umwe umwe ku wundi agafata idusamandara arizinga inani nani mba tabara mwana bazana vy'imyaniko hano bino ndiyanika komutaza komu we ya atangiye guhangayika nimbanyeza yose nimbanyeza ngahe atangiye kubona inyenyeri ku murango Sabufa yarakubiswe nani ngwino hano Sabufa aja ninda kwisa Sabufa ni Mr. Genius reka turori baracazingazingana aya bas kamanza kabwira ukuri ko we iyo tubirekeye ko mutamanye ko tubabirekeye mwanyerekeye yavuyeyo arandara aramuyora no kukibambaza umugongo aravuna umutwara mena mwana kutaza bapfuye cyane reka nakaza nabone ndakagorore kari kanavunitse niwe ngora wombuna ubundi avayo the boss uyu we ni mubi kamana ndagashira hasi ntunagacafuze ndagukubite neza
we naragusuzugwa ariko mu ndo umuntu w'umugabo cyane nakugaye kabisa urarenze nawe pe uramaze baho abasore banje bose urishe uramaze yakunda duna nemera nuriya sha wa mbere nari nemera sha rutabandi komeye ariko tumaze dupime marina wunga nakuje nawe tumaze dupime abasore nani je nawe dushize hamwe twokora bana kabisa dukorane mwana sibyo wapi idini mu bapanze yaheze kera era wewe nta kundi bijye kugenda nenye no kwica twagiye bayo aya basi twasize bari muri ayo twasize bagiye gukecurana ariko nkubwiye ati igice cya kabiri kiri mu nzira twarabasabufa part 1 kuva muri ana movie company reka nkubwiye ati mwari kumwe na Mr Genius nko bisanzwe abakinyi nabo gusa nkubwiye ati icya kabiri cyo kizoza ari umuriro kizoza ari umwoto ariko reka nkubwiye ati mushigikira ibyanjye mwana sibyo karacyari mu nzira mwari kumwe na Mr Genie abaguteguriye nabo abakinyi nabo Sabufa part 1 turayirangije iya kabiri iri mu nzira gusa nkubwira ati yizoza ari bindi apana ibi aya basi reka ndababwira ati Imana bahezagire ciao ciao Sama kuchi yanyu mukagiri mbanga kandi ko kadusha gwanyu I'm a she-man I'm a she-man I'm a she-man I'm a she-man I'm a she-do I'm a superstar I'm a she-do I'm a superstar You want me soda kundumwite colonel You want me soda shaki pete marishal Rich gang Nikanda soda gati sama kuchi yanyu mukagiri kable la machine I'm a she-man I'm a she-man I'm a she-man John Jane could be man I'm a she-do Yo JD White Ash Paparazzi like it John Jane I'm the best one John Jane